kući guši, čika fahru svoju kosu razbaruši. I dok takve frizure na videu se smiješi, dječja mašta odmah se pospješi. Taman poslije naporne zime, preko usana lete najljepše rime. Šarene olovke na papir spuštamo i vesele dane uspješno crtamo. Imamo priliku pjevati i glumiti i svoju dušu umjetnošću hraniti. Djeco, zagrlite svog najdražeg medu i neka vas inspiracija odvede na novi Fedu! Dobar dan, dragi prijatelji Festivala dječje umjetnosti. Ja sam Ilhana Pojata i presretna sam što stojim ispred vas kao zaštitno lice 7. Festivala dječje umjetnosti koji će se održati po kombinovanom modelu online i uživo u periodu od 3. do 7. maja. Naš je festival najboljeg dramskog, literarnog, likovnog i muzičkog stvaralaštva. Za svu djecu ovog svijeta šaljemo jedan veliki zagrljaj. Pratite nas na našem YouTube kanalu, Facebooku i našoj web stranici www.fedu.ba. A sada sam tek posebno sretna zato što je meni pripala čast da ja najavim direktora Festivala dječje umjetnosti da nam se obrati. Tarararam, gospodina Fahrudina Kučuka! Evo ga, naraslo ja i mikrofon, rastimo svake godine, raste i Festival dječje umjetnosti Fedu, evo ga 7. je po redu. Vi ste klinci koji jedva čekaju da pogledaju predstavu koju su spremili dvoje glumaca, Mario Drmač i Belma Lizde Kurt, koji su radili nešto sjajno za vas i da mi ne bi duljili, neka putuju do vas najljepše želje za zdravlje, za sreću, za ljubav. Učite iz najljepših stvari, birajte ono što je vama milo, a Festival dječje umjetnosti će se uvijek truditi, zahvaljujući podršci partnera i grada Sarajeva, kantona Sarajeva, da vam omogući da se prepoznate, da uživate u ovim jako bitnim umjetnostima. I festival je osnovan iz razloga da jednog dana sebe prepoznate, da neko bude književnik, glumac, slikar ili pjevač. Volimo vas, uživajte i zamolili bi samo našeg dragog, moram reći dragog, gospodina, prije svega gospodina ministra kantona za sport i kulturu, gospodina Samira Avdića, da vam se i on obrati i da svečano otvori festival. Hvala. Ja ću nešto... Evo, ja ću ovako, sad vi ispustite. Nije dovoljno dugo. Ne moram, neću se Evo, super, pošto sam ja malo povisan, kako? Evo, moram, ako mogu skinuti masku, mogu skinuti. Ja se moram pridržavati svih protokola. Mala Raja, dobar dan, ja sam vam ministar kantona kulture i sporta kantona Sarajevo. Prije nekih 4,5 mjeseca, evo, obnašam ovu funkciju. Hvala Tijani, hvala Farku, hvala Ismiru, hvala svim dobrim, dragim, čestitim roditeljima, hvala vama djeco što u ovome izazovnom i posebnom vremenu nalazite i mjesta i prostora da se bavite kulturom, umjetnošću i svim onim što čini naš život izvan ove pandemije. Budite mi dobro i zdravo, čuvajte se, slušajte i nek vas dragi Bog čuva. Nek živi Fedu, ovo je 7. i ako Bog da bude i 77. a neko od vas da bude na ovome mom mjestu i nek otvara i buduće Fedu festivala. Živim ljudi. Znači, i jedan Sekrčić, Fedu festivala, našem dragom ministru i uživajte u predstavu. Da vam kažem, pošto ja obnašam sad javnu funkciju, da moram vam izvati da znate šta ima u crkvi. Ovo su slikovnice i nema ništa. Hvala vam.
Možeš zaustaviti snimanje. Jel da je da sam? Aha, super, hvala.